bersyukur dan sekretari Sekretaris Pasar Council belakang buram ini yang sedang kita diam dengan sebuah rekat ini kita berubah lah kerana di ini kelaklah di Bandar Sisya Sinjong di Juban Lak Lengkoi Arester Karbonyang Berselin Balang Selian Sinjong Syar Sinjong Dominic Sinjong Roslinda Sinjong Rose Polda Sinjong rekat Kandung ke bang tanya sana nakabenta i Gonglina Jerva rekat Kiku Kikti kini singkat singkia Hamta Mahakenek Singka Jami nakabenta Ying Kesan Jolly Lambok Nongsi Bati Alpona Karpuri rekat Arkiku nakabenta i Liver Lili General Marwen belaklah no dia cinta tak bonsyuk dan kebetulan juga cinta Jami Marshall Serva John Lee Verdi Marwen dan Ker Angelo Marwen dua nak kebetulan kini serai palang jadi akan kesini buram jangka paris kita long kipaya jangka cibai kejengat Sebraham jangka paris ini akan kesini buram ibu long yeng kelaksan jadi Kejing berku Nazaret yang menjadi kejing berku yang mendekam kamtam kembali berung halus senam jing rekil baningkong ya kejubli siar jengi kansan ha keketeng upa barukun barumen simbakun Kejingai jemu try to suppress, kejingai jemu blai, lama karo. Kan menangkong akan step, mai Christmas masuk bagaimana PWPW, akan kasih crowd jom kasih Christmas. Ka nativity parish mau keruat, ka book yang sini kena keteng jom kacing kayu kelung jisuhi kasih orang kasih kau kelung jisuhi nativity ikum ta ka ngai kacing kublai si orang basuk pakaman dia pi barak kau iwai Paris Grace para Friday di Fadar Montrelang para Simian para Tender ni dan hangi berangkat ini Father Gaspar, Father David, balik si kiwi di Father, ki brother, ki sister, Batroy hagane ka parish, ki katekis, ki nong Troy balang barokhet, ki kiri orang ba, ki bayakit ya ba, ya terpenglang nak kebenta, ya kia kasyan, kajing roy jeng ka parish, ki long tui long pak samla samhai barokhet, kan menggap kajing kemen berangkat ki hagane si. Ban jaro yuglay bat ban peliru ya ka snam jubilee siar jong ka parish kabamot sanpo snam kan sadap sanpo snam kani ka parish lalu balawan angni